Hello friends, welcome to my video. Kuira ko is maina ko gi live video ko gi share ga upload to da. Ado ina kalisina idea na mada sum moto blogging to woni na ai kalisina ikitang informative oiba video ama sum mayam inform the present to jaga. Ado nasi gi video je related to ko gi job ko thabak ado mayam loiba fawudi jangi nasi ko. Do yanan mada ado mayam inform da ina yana na highlight to jani wa thabak sina ko gi SSC gi thabak ni ado ko ina CGL hai khangna ba combined graduate level exam ko ado mayam na screen da su ba phangbiram gani sigi keno se ko gi thabak se ko gi ta total post ko gi 7500 post ka lay ba aduga qualification minimum ko gi graduate oi bata ba aduga mayam ko gi application process na online oi ga ba aduga mai gi application fees lupa subna gi lupa cham khangni aduga asida ko gi SC SC gi su asida mai concession hai ma ta ra ko ha ga ba ando adugi keno rules do se follow to bani aduga asigi advertisement thoki base 3rd April 2023 thoki bani adu last date na 3rd May 2023 oiba adu aina actually aina thangali je khara budi theng ga matam je yamna like almost just 1 or 2 week lay ga adu ni aduga asigi akupa maron doga asigi akupa maron do aina igi description je si video gi description je adu gi link to yaw bani myamna PDF to keno tawninga ga yeninga ga adu chatpa ya ga ni ga adu ai adu gi PDF to me ham dang jing share to jaga adu sigi PDF asida koi gi mathak da chalaga leise mai gi website meming le rangani ga asida chalaga sum me ham na sigi maram da khangbi ba ya ga ni adu yan ham da si le ga website na koi gi https ko adu ga ssc.nic.in hoiba aduga date of submission for online application je 03/04/2023 aduga magi last date chena ko 03/05/2023 aduga last date of time for receipt of online application ko 03/05/2023 aduga nungdangi si ai khanjam da pung 13 haiba tare ko 13 bau le nungdangi ko the last date and time for making online fee payment 04/05/2023 as in dang pung 13 manung do lai go to 13 dollar ri yadre mu last date and time for generation of offline chalana 04/05/2023 the last date of payment through chalan sina ko 05/05/2023 aduna ko gi bank during the working hours bank working hours mung do bata ba adu makha da leisna ko gi mai gi post gi details khara le ga sida sum ko myam ni name of the post assistant audit officer le assistant account officer le ge section mai gi department ji jam le ga department sing je se le myam na ji sum ubo phangi gi ni sina ko gi CSS le IB gi le Ministry of Railway le ga external affair gi su le jam le mai keno myam se ga ado sigi whole PDF se ga ai sigi link to ai description du ga si video si description du ga ina hapani ado mathangi post na adu ga asigi mai gi khoi gi center se sigi center se manga khlei bani keno da khoi gi Assam all total Assam da sigi center ma khali there is Dibrugarh le re myam Dibrugarh le re adu Guwahati le ga adu ga Jorat le re adu ga mana Silchar de ga mana Tezpur le manga khale ga adu next aina job aina myam hom da tham highlight to ni wa job asina mu highlight ni mo job asina mu we Dibrugarh University da koi gi professor gi keno khra recruitment khra chatli ga adu myam na ji ai gi screen da u ngoni ga Dibrugarh University faculty recruitment 2022 Dibrugarh University Assam government has released a recruitment on 23 professor, associate professor and assistant professor vacancy. You can apply offline. CD magi applying mu che ko online ne tre offline horega. Dibrugarh University recruitment 2023 application process has begun on 12 April 2023 the sigi keno si thogi bani aduga 12 May 2023 bole gani for 33 vacancies. aduga asigi maigi PDF file is ina ko gi keno da igi video si description da hapane da asigi PDF files gi maigi keno se sigala ira mayam si yeng gi ne se ga da maigi si phone gi ba
advertisement की माय notification जो कोई 11/04/2023 दा थोकपनी का अदुगा माय अकुपा मरोन मैम कोई डिटेल्स है बता रहे डिटेल्स सिंग से ले मैम ने सिम पाबा यागनी अदुगा मायगी एलोंगी द ड्राफ्ट ₹1500 होइबा का मायगी फीस है बता रहे अदगी पीबा कोई बैंक ना पंजाब नेशनल बैंक होइगदबा डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी ब्रांच कोड 999400 दा का अदगी पोस्ट करा कोई प्रोफेसर दा लेबा पोस्ट लेरा दुगा डिपार्टमेंट एंथ्रोपोलॉजी कॉमर्स असमीज अदगी पी साइंस सोशियोलॉजी लाइफ साइंस को पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी अदगी एसोसिएट प्रोफेसर ने ले एंथ्रोपोलॉजी ले लाइफ साइंस ले इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स का जियोलॉजी ले हिस्ट्री देश नहीं थोएगा एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर लेगा कॉमर्स ले असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉमर्स ले रहे कॉमर्स जो मखल नहीं रहे फाइनेंस का सिसु पोस्ट 1 पोस्ट 2 हरी मोना का अदुगा मार्केटिंग की ले रही जियोलॉजी ले रही का एंथ्रोपोलॉजी ले फिजिक्स ले इकोनॉमिक्स ले मैथ्स जो अनी ले रहेगा अप्लाइड मैथ्स ओपन है ना अदो इंग्लिश में ले रहा असमीज में ले रहेगा अदो असीगी माइगी कोई एप्लीकेशन दो एप्लीकेशन जो अना कनो तौर थमजबनी मैम दुगी लिंक जो मैम मखादा लेरंगनी सुम चेक तौबीगा यावबनी इसके ले एप्लीकेशन जेगा इसके ले पॉइंट का She hides the applicant must be citizen of India. He or she must be medically fit both in mind and in body. My rules kara sela condition to be fulfilled for after appointment. Na sida lai re aduga sigana koi ki application lai re koi ki form do. Sigana koi ki application form lai re do si form ki link ju ai keno duga hap keno ai videos ki description de yaw ni मैम download to biro. Asina koi ki aina sum research to zaraga sum puthok charakpa thaba ani kaksani ga do ai na khalisna kai ngwa sigi video je ngwa success oiba taraga di ai mathangi week te ga every week try to put handa ki chena ketang high five oiba job na ka do mathangi jai khalisna sum private job lai within Silchar mong do su lai private job ma samsa me lai Tripura lai समायना कोई की प्राइवेट जॉब तो कंपनीज गुम्बा होटल्स गुम्बा के गुम्बा तो ऐसे हफ्ता रखेगा अंदर दी सिलचर जो ना कंप्यूटर रिलेटेड होई बा सेल्स की होई बा समायना का अंदर मैं हम सपोर्ट तो बिरो अंदर मैं हम से सब्सक्राइब तो बिरो अंदर लाइक्स तो बिरो अंदर करी तो रखा फगनी हम कमेंट से मार बिरो मो अंदर नसीकी दी ना ये वीडियो जैसे आइडियोलेशन जाएगा अंदर मैं हम मतंगी वीडियो तो मुँह न रसी अंदर मैं हमने ये वीडियो जेंग भी तो मुझे हम नुमाइजे हम थकत चले thank you so much.